Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Di mo ka di kayat? Nga pagbasahin ka? Veronica? Sir? O, saan ka di nga taga-Cagayan ka? Kadi may ka dito'y lawag. Simret ka iti dito nga restobar. Tagurnong ka. Tayo na damornong mo, isun tumitin ti panagbasam ti kolehyo. Namok dito. Gayam ko di king kuha na ito yung restobar. Tingawin? Abay ka naskan pa lang agurnong ka. Dandanin ti enrollment. Di mo sayangin dito nga tawin. Dapat nalikas ta, kat ubigin ka pa, into nagredwar ka. Agyang manak itiday nga jaya, sir. Di mo kayat? Anit supapak na, sir. Anit supapak na? Napintas ka, Veronica. Manong name Jack Mabilangan. Tiya, pan nakaibaga iti napintas ka, Veronica. Idagdag pa lang iti elementarya adun di mangibagbaga napintas ka, Veronica. Nasapak nga ulila iti ama ket nilaeng nanang manunemi iti kaduak. Naggraduara iti elementarya, aging ka ng idadak ti high school, at aduman iti mangibagbaga, napintas ka, Veronica. Tatalagamat ka napintasak. Taore siya kat no, agsarsarmi nga kat nagpintas ka, Veronica, kung kunakno ka manong name. Kat siyempre, anyan tulaki din na kita lalaki nga group bab iti pintas ko. Siyempre, bagada napintas ka, Veronica. Inagraduara ko manong name iti high school, at nagayam ko iti Facebook na ni Lisa. Kaya iso tinang isar kanyak manong name dito restobar. Ti kayat da idi manong name kat rabii iti panagtrabaho makitebulak ket no kayat ko ti mairwar ngem saan ko kinayap. Kayat ko lang manong name iti nagtrabaho iti aldaw akas waitress. Ket dito nga namaamok ni Sir Wilson manong name nga mangidjajaya iti panangpabasa na kanyak. Ngem aniya iti isupapak data panang tulong na kanya. Inyuman ko dito yung manong name iti gayem ko ni Lisa ket kuna na nagkasat ka, Veronica. Nasayaat na singpet ni Sir Wilson. Agam amuda kini boss. Baro pa isuna. Ngem siguradong adot babay ti biyag na tamay isang businessman. Gagangay data iti lalaki. Kasapulan da. Ngem no si kakaspagarigan ti talagang ipatpatig na. Kahit pagbasahin na ka, ging ka makapagturpos ka, kahit si kantot asawain na, di okay. Ngem anya, at pala ngem na. Ngem anya, supapak na. Kabayatan na pagbasahin na. Kahit no itad mo, di itad mo. Ngem na samwa kayat, mat maramid na. Kadi, kawan. At damat kastakat. Taore man pa ino anyot araramiden ni Sir Wilson, talaga nga di mo kayat. Di hamo kayat. Kasanun, maalo ko na. Sa bali nga saritaan daitan. Hanakan ko ang pinilpilit. At si kamit nagkuna, kasanun, maalo ko na ka. Kawan. Kasanun, maalo ko na ka. Di itad mo. Ngayon, kasanun, bye-bye anak to. Kahit bye-bye anak ka, agad daksanggasat ka. Angim no saan, di nagasat ka. Ay, Veronica, tibihag dito lubong, ket panakigasang-gasat. Panakigasang-gasat. Iso makigasang-gasat ka. Ket no nagasat ka, di nagasat ka. Ngim no daksang-gasat ka, di daksang-gasat ka. Ay, mariribukana ka talaga eh. Talagang mariribukana. Anya taramina eh. Inyo man ko ba ito'y kininanang ko manong name anak.
Kasti kang kanayon kayo bagbagaken ka. Nakurapay talaan. Kahit kung salamat mitam tadayaw mo. Tagibinem. Tikinadalus. Salamat mitam nga dayaw. Oray, no nakurapay tayo, naamote nga salakniban, salamat-matan, tidayaw tayo. Nadayaw tayo, naragsak tayo. At daking kano kaya't mauno saan? Ngem sa nga maligdikan ti sulisog ako nadaanak. Sintiram kidiya. Adalam nga na imbag. Sige na nang. Kadagyaman at ti pamagbagayo kanya. Wen, ituloy ko ti panakigasang kasat ko. Manong name dandanin panag-enroll ket tinawagan nak nga rod manong name ni Sir Wilson. O anya, umanukot kan, manong itid ko ken ka. Para gastusam amin, the whole first sem, amin na masapsapol mo. Kahit ko, sir, makapagsalita ta nga na imbag. Umaik dita? Itinso sa baling ang lugar. Okay, ipakada ka kini boss mo. Umaik ka dagasin dita. Hindi ti sa baling ang lugar. Iti may isa nga beach resort manong name dito Ilocos tinapanami. Nagmayat nga buyain, ti panagtabo ng init. Nagmayat na buyain ti baybay, Sir Wilson. Na may mayat ka pa nga buyain. Ha? Nakapinpintas ka, Veronica. Na naroon na panangay ayam ti angin, kadigidi buok mo. May bagay kang katikas ti nga lugar. Bit lang ha? Sige. Picturean ka. 1, 2, smile. Wow. Selfie. Agabay ta. Inakbayan nakmanong. Sana indenes manong name ti pingping na ti pingping ko kalpasan na nag-selfie kami. Uy, nagpintas niya. Bagay ta, di ba? Uy, bagay ta. Napintas, ken guwapo. Manong name, iti panangyadayo na kumati pingping na, iti pingping ko, nariknak ti bara, ti panang bisito na ti pingping ko. Sir? This is my first kiss, iti pingping mo. Mabalin, iti lips mo. Uy, sir! Mayanod to nga ta ni Veronica ti sulisog iti ta ka dito. Papagayam tingke ng igan, kahit sumagbunulay nga pasat ti pagkasalitaan ni Veronica iti probinsya ti Cagayan, nga dahito iti maikainem, nga lagip ti napalabas, nga naglaon ti success story, nga pakapilyan ti best letter of the fourth week, iti bulan. Maikainem nga ti pagpilyan, iti panakapili ti best letter of the fourth week, iti bulan ti Oktubre. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan kani Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kani programa tayo nga lagip tinapalabas iti Action Radio TCJC Lawag. Ni manong yu anemi nato Nemi Ruiz. In kay ito mangiganti kompleto abakabuklan at makasalitaan ni Veronica. Intro 12:30 hinggat alas 2 nga oras ti programa tayo nga lagip tinapalabas. Kaya dinakto i-share di programa tayo dito page ni Paring Ray. No madama ka agbibuhin dito page ni Paring Ray, paki-like, paki-share, kinusang kay pang nagpalo, agpalo kayo. No video iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-share, paki-like, kaya nag-subscribe kayo kuma. Okay, kahit ko ang ipalagip may santula pa nga lawas, santo tayo maamuan, no? Asino, iti 10th grand finals tayo. Di kita agur-uray nga premyo, kada kita mangabak, darakala premyo. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, pesos. Second runner-up, ay 30,000 pesos ti first. Second runner-up, 20,000. Ken third runner-up, 10,000. Ken 10,000 pesos. Ken
may isang grand winner nga umawat iti 5,000 pesos. Okay, datakelan niya. Okay, datakel, dagiti premyo, talagang datakel. Kablawan tayo man dagiti agdengdeng kinagbubuyan ni Erlinda Panterosete dito California, ni Teresa Agbayani, ken ni Erlinda Estabilio, Perdido Tamalay. Thank you kada kayo. Ken dagiti agi-share no ko kada tuwing live tayo iti page ni Paring Ray kasama tan iti YouTube channel na. Thank you kada kayo. Ta inakman na iyak dadis kayo kabsat ken kakayem labis ken pentel pen. Kas kinay Teresa Agbayani ni Siamay di Pasukin, ni Judith Evelyn Viernes Nicolas, ni Roy Matio, ni Arlene Tolero Soberano, ni Adela Manera, ni Narding Gaviran, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., Lily Ragudo, ni Per Agucos Bacani, Tracy Miguel, Mila Migliare, Marilyn Tamayo, ni Josephine Stango, Novelin Ramos, Erlinda Panterosete, Norelin Perdido Tamalay, ni Erlinda Istabilio. Ayan, para iti Dear Manong Nemi, iti page nga Dear Manong Nemi. Salamat! Thank you for watching!